Helo. Croeso i'r stream. Fela. Sut ydw i yn fama? Na. Diolch. Croeso i'r stream. Rwan dwi yn mynd i parhau. Mae'n achol. Efo hwn. Dwi'n mwyn cofio lle ni o ni. Reit. Dwi'n mynd lliw. Lliw. Vibes. Be o'n i wedi wneud y tro? O ie. She kick your ass hwn do. Rhan dau thing. Okay. O ie, cofio. Parhau a ni. O, pan? Sy'n gos o camera mymryn allan. Just touch mymryn allan. Os dwi'n yn y stream, yn gallu ddefnydd y sign yn iawn. So fo... Dwi'n mynd iwsio rock solid lot. Set spells. Ah. Okay. Did cultivate spirits. Yeah. Mae'n rhaid yma tri dda I fi ddim defnyddio yndi.
What the hell is that? Okej, den bara... Han hade hinna. Stop. Okay. Va avanti, man scary. Non fate due bli in så. Which på den overpowered, hvem er? Du ikke. De er faen. Han er weakened. Hvad er det, den her? Han er focused attack 2. Focused attack 2. What? Hun er. Okay, maybe. Okay, hun er så. Fucking poison. Är det den där?
Ah, fan'na ti. Brightness bach uchel gynna fi dwi. You look at gold brightness. Display, vama düşme. Did you go vama? Fuck all. Okay, här runt. Det. We rise again. Your method ends in death. Absorb. Sobering stone na dwi angen ia. Ideal. Wir, mae beth rili pwysig yn fanna.
Oh, just about. I'm going ben i dyna. Okay. Easy. You shall meet your end. Oh, just about. Oh, dwi ddim yn blincio digon da. Just down. Big vibes. Fate yma. O, na jyst. Dwi'n gwybod bod gen fi backtrack yn ei dwi'n. Dwi'n gwybod beth sy'n fe yma gyda. Okay. O, mae'n beth o fanna. It's annoying, isn't it? No! Oh my god! Fe o'n i hyd yna. O, dwi'n gallu ffordd hefyd.
Na. Okay. Gobeithio mae 'na spot i restio fo mewn i fi cael mynd nôl i'r Ooh. I fi cael mynd nôl i'r... Rwy 2 bits dwi eisiau mynd i fynd ys. Wel, oes, oes. Gyn i'r Sombring Stone na. Ww, ideal. Okay, travel. Wel, gynta. Dwi'n gwybod mae'n y 2. Dau thing, Bren. Okay, so wedi pigo fynd i'r Sombring Stone. Sy'n galluogi fi wneud hyn. Sternus of stone dyna. Beth sy'n fi ta? Ti'n byd gyfeth stone i fyny? Oce ta. Gael angen. O'n i'n meddwl hwnna'n lle really random i fi bigo fo fyny. Right. Parhau i'r Village of Despair, lle. That's the plan. What? Wedi neud boo-boo. Let's for a jump, huh? What's man ail enwi? What? Oh, fi yna. Okay, I'm in a big vibes boss on this.
Big vibes. Yma. Diolch yn fawr. No, na. Mr. Deuce. I can't find him. Seriously. It's my karma. Hey, tara. I shouldn't have Na, dacht heb met. all my skills. I failed. Easy. Ah, die lucht van panna's weer. Weet je nog komen? Maar Buff doen gaan doen items. Inkom. Oh. Inventory. Okay. Onwards I go. Ydw i di... Actually, oh my god, dwi'n sylwi. Ydw i di the game wrong. Do! Ah, no. Is i'n fler y fanna, de?
cofio yn ofyn hynny. Nid rhagor. Stuff efo yna. Waw! Dwi'n cofio chdi bod hawdd hynna. Yep. Popin yr haul. Bach yn weird, ain't gonna lie. Big vibe, dwi'n gwffio beth o'na oes. No! Ah, sa'n ei wastio. So. No! Oh my god, yeah. Ah, swim health al. As dim health erin. Oh my god. Mae camera rhy agos.
Ah! Okay, gweithio lle jyst rhedeg ato fo. Dylai fi gallu jyst rhedeg ato fo. So dwi'n neud o heb gwffio chdi. Stop. Okay. O, si byth chdi! Awful start. Stop. Loopio fo, that's a... Ah, hwnna'n gafi fo to. By the Varys. By the bottom Varys.
Okay, eisiau cocio hwnna. Oh no! Mae camera rhy agos! Oh no! Na! No! O'n i well yna. O'n i well na hynna. O'n i'n well na hynna. Dau drwy tri hynna. No, thank you. Okay, dim byd fancy fy man. Just get the job done. Dwi'm yn give a shit, dos o ma. Woo! Monkey Man. Hoi! Let's go! Stow Vanguard. Dwi'n cael ei drop fy hwn. Oh, ti... Oh, ni'n gwybod. Dwi'n meddwl bod to. Jump in there.
Pam hynna. Bit fancy. So they're gonna bunk in. Oh, you are. Woo! Hawdd. Hawdd. Woo! Na fo, Stones of Stone. Hwna ni isio. So, gonna be lot of stuff allan neud wan. Mynd i fyma. So lyfio lefel hein i fyny. Hein. Mana, dwi isio mana. Yn y weekend. Gynna fi tri. O, hef i wario mwy yn fama. Ah. Okay, I get that.
Iawn, dwi ffansi mynd yn ôl wan. Ddim mynd lawr... O, beth i craft. Be allai crafftio? Heidio. Well fi hwnna, 4 heina. Na, dwi'n sticio. Commitio. Dwi'n commitio. Oce. So, ffordd na ydy'r ffordd ymlaen. Oce. Dwi'n cymryd yn y stwff o fanna hefyd. Na i jyst gweld beth sy'n fama gynta. Ei, dyn ti, ddech chi'n iawn? Ww, ti'n ei edrych chi? Probably wedi got health fi, am ages. Oh my god, be di hwn? O, be di hwn? Woodless eyeball. Okay, that way is progress. Oh, a lot of branching paths, one. No! Iawn, dwi'n trafeilio nôl. I'r... O na, cyll! Dwi wedi pigo 2 key item fyny. A o'n i eisiau iwsio nhw i cael y... I cael agor certain drysa. So dwi'n mynd i hynny gynta. Dwi'n just trafel, Windrage. Neu Crouching Dragon gynta. Dau boss heddiw. Dwi wedi gwneud 2... O, dwi wedi gwneud 1 boss, 1 sub-boss heddiw. Dwi'n ti wedi cael cychwyn da i dy benwythnos. Na, penwythnos, dy wsos. Iawn, beth dwi'n gael hwnna o'n. What the hell?
What? Tonsillitis? No! Ti'n efo bach... Whoa! Okay. So ti'n cael crap weekend, lle? Okay. Yay! I just not dwi gael. Mae gyda ti, gwrdd ti dod yn sal, de? Oh my god! No! Wff, dwi'n bechod yn disadwn. Well, ebyn disul antibiotic. Wff. Drwg gen i glwad. Dwi'n falch ti well rwan, ddo. Shout out I Dudzy. Dudzy, dwi'n mynd I lladd y fucking things na wan, especially I chdi wan. This slaughter is in your honor. Oh shit, she's over there. Oh my god, dim res. Mae camera weithiau yn gweithio yn fy nerbyn. Okay, mwy manageable then. Blinking hell! Okay, it's what we call Civet Sergeant. Sergeant. Lle mwyn mynd i fi allan, do?
Oh my god, be di fe yma? Na, 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 dwi eisiau, naci. O, be di boi yma? O, mes fi! 且慢走，且慢走，再走怕你也无头。Hwn y boi iawn. Easy, easy. Easy, easy. This befits you grandly. Ooh. Hey, luckily I've kept it. Ti'n gwybod, yn close Scottish. for its rightful owner. Okay. Wel, look, ys eisiau ffordd ma chi. 无事有莫强求，方便法门归前走。 Look, ys eisiau yma. 儿以为稀罕我，做到旁门不了。Scoundrel! How dare you! O, boi yma. O, boi yma ta. It's you again. You've bested the Yaogwai. Jyst fi wneud beth oes. Jyst fi wneud beth oes. Beth jyst fi wneud? Bitha fi. Self-refinement is the way to make golden pills. Ooh. What say you, brave one? Oce, so dwi'n neud hynna. Ooh. Pa celestial medicine di gorau ti'n mwyn? So bet dwi'n di Google o. So fi ddim cwilydd yn Google o. Black Myth. Celestial medicine. Best celestial medicine. Oh, okay. Mortal medicine. Celestial medicine. I'm going for mana. From yin and yang, 5 elements emerge. Each nature inherits its unique creation. Each form embodies a universe. Diolch yn fawr weird fox thing. Be ti'n gwerthu? An ancient... Okay. Okay, mae'n iawn. Dwi'n pa'n am hynna.
No. Diolch yn fawr. O, dwi'n even know it's a monkey. Dwi'n gyda fi lot o llefydd allai fynd o'n. Gyda fi 3. Gyda fi 3 ffordd i fynd o'n. Oce, dwi nôl i fe yma. Rwan, dwi angen mynd i travel. Blackwyn. Village of Despair. Alla eisiau statues fi am. Pa games ti wedi bod yn chwarae'n ddiweddar, ti? Fel yn y chat. Okay. Oops, nie. O, fe eisiau cwffio... Oce. Pam ysyn ni angen hynna? Wow! Dirty light change. She got met gunda. What? Oh, mae ffocin beth arall ffordd ma wan. I'm here, little monkey. Let me hear my rattle drum. O ie, eisiau gael yr ato ddim. Pa told me when the dust stops, my cough ends. I know you're not from around here. Don't frown like that. Our village is fun. I know an old man in the stone and a piggy who steals all the drinks. Beth ti'n siarad am? And at the bottom of that well, that's a secret.
Dwi'n gwybod na Journey to the West yn fucking rando as hell. Fel rhywun sy'n enjoyo'r gêm ma. Diolch yn... Mwy di chwarae fo, mwy dwi'n sôn oedd ddim yn... Dim yn game of the year fi de. Ond dwi'n enjoyo fo. Oh my god. Oh my god, be doing that? Yes, y boss arall. Gone. Core Idealist. Okay. Ie gema ddim yn ei job da o sbonio stwff be. Ydw i'n loopio round dan. Dwi'n cael y distinct feeling dwi'n loopio round. Oh my god, sbisal dwi. Sbisal dwi. O'n i'n gwybod na bod yn si nid... Dwi angen just... Hwna dwi isio. Extends duration, yeah. Okay, let's go now.
Ain't gonna lie. Bach a gosh, son. Rest. Whatever. Yeah. Oh, dwi'n mynd â fi nôl yr un lle o'n i gynna. Dwi'n mynd â fi fama, yndi? Okay. I knows. Dwi'n cymryd na hwnna dwi eisiau mynd i fan oes. Dwi'n mynd ffordd yma gynta. Mae gen i'r top na i gyd i wneud hefyd oes. Fama efo big. Ti'n boi drwg? Na, ti'n boi iawn. O, chdi'n... Chdi... Hurled by gales to and fro, changed from our former glow. Yeah, The signs told me you would come here. thank you. Such is destiny. What's done is one step before what's to come. It houses a treasure that none other can see. A scale shed by the old Long King of Jing River upon his beheading. Have you seen it in this ridge, young friend? When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the Four Waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the Four Waters under the sky. Their destiny is sealed, as yours and mine. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons, deities, once caught in four long. Guys, we meditate a bit. Mate, ys ti rei fi? Rhywbeth i fi tro dwytha? When the Long King defied the court, the four sons of the Long King, deities, once caught four long.
Sydd fyny fama. Dwi'n mynd cael mynd fyny fan'na. Iawn, dwi'n assume na ffordd na dwi'n mynd. Ond mae yna ddau path yn top hefyd doedd. Besides every sage, a villain resides. Beneath every mountain, an abyss lies. Where disparities persist, bloodbaths may arise. I cannot escape, and nor can you! Start! In all the realms, can withstand its power! Let the sun swirl! Cachliwch. Iawn, ddwy nôl at hwnna. Ddwy nôl at hwnna. I'r bit tops gynta i wneud stwff yn y bit tops. BRB, na'n P. Down
邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are shark 愛で鼓動速くなる You are shark 俺の鼓動速くなるお前もとめさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せYou are shark 愛で空が落ちてくる You are shark 俺の胸に落ちてくる熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are shark 愛で鼓動速くなる You are shark 俺の鼓動速くなるお前もとめさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せHelo, dwi'n ôl. Iawn. Ers ni totally yn gallu malu'r boi na wan, de. Di am trafeilio i'r llefydd eraill. Ma. Di am trafeilio i fama a gweld beth lle. O, i pobl sydd wedi bod yn dilyn health tips fi de. O, dwi'n dod lle rang. Ynddo? Be nes i desidio fyma? O ie, oce. Dim fe ma'n eisiau mynd o. Oh my god. Camera mae lot
Okay, this guy pico na fyny. Spearbone. Hanner Timmer dwi'n verrang yndi? Ond dal yn fyw. Yeah. Let's see in the chat. Dwi wedi gwneud very exciting purchase. Neu fe yma. Oh my god, mae hynny 'di... Oh my gosh, mae agos yn ni. Just ateb y neges yma sydyn.
New items. Doing that. Nah, sticker is gonna be. What? Oh, fucking poison. Oh, yeah, they have more Bane's resistance. Ben vermemişim de. Oh, Buddha's eyes. Vabbè, devo dire, dove Buddha's eyes. Ah, sim, viu.
Yay! Hawdd. Hawdd. Dwi 'di gael hwnna. Less... O, so stwff dwi 'di... Dwi'n gwybod. It's gonna be Ian. Daar weer de meddwl cael heiniau fyny. Okay, so mae fama'n done. Lot o progress heddiw. Si'n mwyn stwff i upgradeio oes. Dwi'n yn siŵr iawn dyd ti. Dwi'n hollol onast efo chdi. Something yn ddeitha fi faint dwi wedi neud. Dwi'n chapter 2. Dwi'n meddwl na 5 chapters i gyd. Dwi'n meddwl. All the stuff from it. Mae'n reit confusing lle dwi wedi a heb di bod de. Yr un llaw yn very linear a llaw arall yn dim. Sy'n bach yn annoying, ain't gonna lie. Dwi'n clywed y... Oi, da, di, da, di. Dwi absolutely ddim ei deall lle dwi yn. Lad, come here, will ya?
Few coffi hon with. Ie, so absolutely ddim syniad faint ar ôl. Dwi'n gwybod lle dwi ar y map, wan. That's another thing. A bit very confusing. Lle di fe yma? Dwi'n lwpio nôl fe yma. Shit, ie, sy'n gallu dod ffordd yna. Okay. Oh, ti'n dweud gallu lwpio around this ages. Ie, fydd. What's that gymryd? Ah! It's gonna be poison. Poison. Okay. Nah! Okay. Dwi'n meddwl na spell ond... Mae'n ta 40 hour game, dwi'n meddwl. O, fan ti. You die now. That thing's a tap. Be dwi'n meddwl Space Marine. Mae'n edrych yn awesome. Ond dwi'n ofn talu 40 quid amdano fo.
Dwi wastad efo curiosity. Dwi'n licio bob dim amdan Warhammer 40k heb blaw am fod yn fatha'n... Dwi'n lyfio'r syniad yna fo. A dwi'n lyfio engagio yna fo from afar. Does that make sense? Mae'n edrych yn badass, da. Mae'n un clip dwi wedi gweld lle ti'n... lle ti yn cwffio a mae'n rhyw robots mech ma yn dod i helpu chdi. A mae'n dweud fath really badass. Mae'n fatha... Mae'n decide joinio chdi. A ni beth yn dweud ydi... Lead me to the slaughter. A dwi'n fatha, yes! Heavy metal! Dwi'n meddwl fod aesthetically a law-wise, mae Warhammer 40k yn swnio'n awesome. Ond, dwi'n ofyn interest yna fo. Dwi'n meddwl mae'n golygu. Dwi'n meddwl beth dwi'n neud efo hynny. Dwi'n cymeryd yn ffordd iawn. Ti di gael o? Yr unig beth dwi'n ofyn ar hyn o bryd ydy mewn 40 quid. A dwi'n yn gwybod os da i sticio efo fo. Dwi isio fo. Mae o yn Emrys Drunken Purchase all over. Ond mae yna rheswm pam dwi bach yn... Dwi'n heb di gael o, ydy, dwi'n newydd i big purchase heddiw. Dwi'n rhagor. Dwi'n camera ma'n rhagor o. Big purchase heddiw, de. I cyd-fynd efo fi yn colli pwysa, dwi wedi colli... Dwi wedi colli dros 10 kilos yn colli pwysa. So, beth dwi wedi gwneud ydi, o gynna fi y watch yma cynt. O'n i arfer fod efo'r watch yma. Lwdio. So that's my watch ar hyn o bryd. That's my watch. Very good watch. Very good watch. So fe nes i oedd dwi wedi colli 10 kilos a dwi wedi bod yn pigo fyny cernad i fyny lots de. Ond bod tro o'n i'n reid y Samsung Watch yn GPS mode i neud Strava neu Alltrails oedd o yn llyncu bateri a dwi'n mynd cael hyd o heb GPS dwi'n mynd cael diwrnod fo hwn. So dwi wedi mynd am Dwi yn licio hwn. Dwi'n lyfio watch ma. Ond mae'r bateri yn massive issue. So dwi wedi cael Garmin watch. Sy'n yn, which I confess, sy'n bach ella mwy basic da hwn. Ond mae'r 21 day thing yn game changer. Ac yeah, so hwnna, mae gen i fi, ond pwy dwi'n mynd yn walks o felly, mae'n bach yn annoying. So fo hwn, mae'n black and white screen ydi o, ond mae'n neud beth dwi isio, mae'n cyfri steps fi, mae'n neud GPS. Ond hynna dwi isio. Dwi'n cael WhatsApp o ddim ar un yma fi, dwi'n give a shit am hynna, really. So dwi'n licio'r syniad o hwn. So dwi wedi mynd amdan
yr un lleia, cos dwi'n planio gwisgo fo, os dwi'n planio gwisgo fo trwy'r amser, o'n i'n teimlo fod y 40 mil yn well purchase. Oedd y 40 mil yn well purchase na'r 45 mil de. Nes i ddim talu hyn o gwbl. Ia. So, yr un byd fi gael. Hwna. So, ie. Ond be mae hynna wedi golygu ydy, dwi eisiau symud data fi o Samsung, hyn yn very much first world problem. Dwi eisiau symud data fi o Samsung Health app fi i Garmin Connect app fi. Mae yna ffordd lle ti'n gallu downloadio CSV file a importio fi gyd. Ond dwi jyst i symud bod dim. So dwi'n tacio pwysau fi a stwff fel la. Ond dwi'n edrych ymlaen eisiau hwn. Dwi hefyd wedi gwneud penderfyniad o... Dwi'n boi Strava. Neu o'n i'n boi Strava. Ond dwi'n eisiau lot o Strava. Ond, dwi am wneud... Ti'n gorfod cael app... Ti'n gorfod cael middleman app i fynd o Garmin i Google Fit. Dwi wedi sbio yno fo. O'n i wedi meddwl mynd nôl i Google Fit, cos o'n i efo iwsio Google Fit. Dwi'n reit siwr. Dwi'n reit siwr fod... O, lla. O ie, so Health Sync app. Ti'n gwneud downloadio hwn. I wneud o. Mae hwn yn 3 pint y mis, dwi'n meddwl. Dwi'n cofio. Dwi'n licio'r syniad o... Dwi'n licio'r syniad o Google Fit app. Ond ddo, dwi wedi bod yn cael... Dwi wedi bod yn eisiau Garmin Connect. A mae o weld i wneud beth dwi isio. So... Pwydwch chi docsio fi. So, yeah, dwi dal yn disgwyl am y watch. Ond dwi wedi dechrau stats fi fewn. So, unrhyw un mwyaf di'r weight. So, dyma weight journey fi. Mae llai impressive bod ti'n dod 4 weeks fel la. Dwi'n gwybod. Dwi'n mwyn ffaith fod yn 1, 7, 4, 1 year. So... So, nes i ddechrau 155, 153, 151, 149, 148, 147, 146, 144. Dwi ffansi adio thing yn y Discord ar gyfer pobl sy'n eisiau new walks o shit i rei lluniau yn fanna. Yes, gallu jyst eisiau lluniau ta. So, still got a way to go. Just y ffaith dwi wedi cael
BMI fi o hynna I hynna. Dwi'n cyn efo. Ond mae hwn I weld yn ei beth dwi isio. So, menstrual cycle fi. Felly hwn yn menstrual cycle fi. Dwi'n gwybod os dwi'n... Ia, mae gennym fi mai... Mae gennym fi mai fitness pal. Dwi'n gwybod os dwi'n mynd yn ôl efo. Dwi'n boi sleeping pattern. Blood pressure, hydration. So... Ia, so dwi'n meddwl fydd hwn yn neud beth dwi angen. So dwi wedi bod yn... I cael fi in the mood, de. Dwi wedi bod yn... Neu... Ych fawr, dydy. I cael fi in the mood. Ti eisiau gwybod faint dwi'n pigo fyny cerdded, fam? One book. Okay? Snowdonia Outstanding Circle Walks. Un llyfr. North Wales and Snowdonia Outstanding Circle Walks. Book number 2. Snowdonia Park Rangers Favourite Walks. Number 3. New purchase heddiw. Snowdonia North 30 low level and easy walks. So... A dwi wedi bod yn... A dwi wedi... Mae gennym fi cyfaill I fi sydd wedi perswadio fi trio neud y 15 peak challenge blwyddyn... Clip this, de. Blwyddyn yn mis Medi 2025 mi fyddai yn trio a cwblhau 15 peak challenge. Fyddai'n neud y 15 peak challenge. Guaranteed. Dwi eisiau dangos fideo I chdi. Dwi'n cofio beth enw fo. So dwi'n planio wneud y 15 peak challenge. Mae ffrind fi sydd lot mwy fit na fi. Actually neud walks a falle. Wedi perswadio fi. A nath yrru hwn fatha... yrru hwn fatha... hobby fi I neud o. Swear a bad boy ma... Fucking hell. Save a bundle on a bundle at Curry's. It's about an 80s man. Mae boi yma wedi gwneud 15 peak challenge fewn 4 awr rhywbeth. Wyt ti roed wneud y wyddfa, dydw ti? This particular run to me symbolises all that's Yeah. So best bob about mountain un running. It's peaks it's long, yn yr yrru. it's tough, it's challenging, and it uses your resources to the utmost. Mae'n clip o fo'n y grib coch yma de. Sbio fo'n rhedeg grib coch yma nhw. Didn't have a pacer, but I was very fresh. It was full of beans. Ie, sbio fo'n just yn sprinter trwy'r grib fantastic coch yma. And the world was my oyster. Sbio? I ran over Creepy Thirdschool and Creep Goch extremely Sbio fast and chopped a considerable amount of time off Sbio Joss's record.
Mae'n dyd, ia. Dwi'n efo! Fucking... Dwi'n legit yn ofyn crib goch. Hwna di'r thing dwi'n ofyn. Oh my god. So, rhedeg lawr am o'n. Mae bit insane o'n. Yn y bit... Ie, smear mae troi lawr am o'n. A hyd smear? Fucking way, fuck it, I'm going. Try this yourself one day, you'll realise just how outdated. Boi yma efo records o 30 years, dwi'n meddwl. Mae'n rhywun newid torri efo. Lot steeper than it looks. Mae'n edrych What I yn was trying steep, to ie. do on the first section of the route was to build a... A wedyn... Na rei link i'r fideo ar Discord. Mae'n werth boilio. So mae di wneud o'n 4 hours 19, oce? Cofio hynna, iawn? 4 hours 20, oce? Ti'n gwybod beth nath o'n 4 hours 20? So... Nath o'n 24 miles, there. Dyma dangos y route, ydy. You should go to the map. Yeah, so Wales 3000 are a series of mountains in North Wales with a height of 3,000 feet. 15. 16 if you include the remeasured Castell y Gwynt, dwi ddim. A hwnna ydy'r... A hwnna o'n 4 awr. No, thank you. No, thank you. Ond, ia, dwi yn mynd i cael all trails. Dwi'n stopio iwsio Strava, dwi'n meddwl. Lle just rhoi stwff ar Strava, ond na iwsio all trails. Cos mae'n well ar gyfer walks a felly. So, hynna dwi'n neud ar hyn o bryd efo bywyd fi. Positive change. Ooh, mind car. Dwi isio mind car oes. Mana. Mae'n rhaid yn gweiddi fe, mae'n dweud. Nes i symud o'r ffordd.
Ah, ni'n gwybod. Dwi'n ddim ta. A dwi properly ar goll fe mwyn. O na, dwi'n ddim yn barod. Okay. Yn rhaid yn gweithio mewn fe mwyd. Some bastard has got me trapped on this rock with his spell. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock guy lurking, holding secrets, I bet. Should you uncover the reef, rocks turning into O, ti'n gael? gullible one. I finally got my hands on the treasure. Why are you still here? You ain't expecting us back, are you? Be gone. Get lost. Get lost. Shit. Ooh. Oh, you got me skull! Oh, mercy! 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 Vicino. You ain't expecting another treasure, are you? You wicked. But I can't be handing it over to you. Come back later to try. Easy there. Easy there. I'll need a bit of time to get restocked. Mae'n gwybod bod ffordd i fynd, dwi'n. Dwi'n gwybod. O. Dim health o gwbl, na mana. Is lladd bod dim siw. The boss. Okay. Done. Dust. Travel.
bach o bob man, no. Dwi'n gwybod be i drio, be i ddim i drio fan. Right, scout rhyd fama. Wedyn ei nôl i... Ah, fe'n just poison fi. Bloody hell. What the hell? That just one shot to me. Okay. Ooh. Skill. Yeah. Bach o mana. Na gynnu bach o mana, de. Oh, right. Good. Beans attack mwy o mana. Right. Just nid hwnna ddim nhw. Well, we hit nhw with the basics, ynddi? Yeah, sy'n fe ma fan. Ooh. Oh my god, that was him!
O, hwnna'n mynd i fi fyna, oce. Oce. Nôl fe ma fan. Dwi'n digon fast hynna. Ti'n neud? O, hwnna'n rhaid slo. Fi mor crap. Di'r spirit sgorau fi dynyddio. Be spirits? Sgyn i Eurogamer ddeitha fi. Earthwolf. Earthwolf, yeah. Okay. Tri'r Earthwolf ta? O, ti'n yr un thing. Okay. Mae o'n golygu dwi'n gweld lot llai o... Okay.
trio'r Earthwolf. Un go arall o hwn. Win or lose. Diwedd y stream. Dare you come back? Why do you have to come back? No! All the realms can withstand its power! Let the wind! Mae'n cael ei fod to. Ti'n meddwl dwi'n cymryd hwnna? What the hell, be hwnna? Dim yn help bod o fatha. What? Okay, lle i fi... Lle i fi dod nôl i hwn. Un go arall. It's basically a golf call. A skinny wretch like you has come far enough! What name is it?
ffordd dwi'n... Ffaith ti'n mynd i gweld o. Anyway. Dyna fi heno. Digon heno. 2 awr a 3 chwarter. I'll take that. I'll take that. Croeso, os da chi'n gwylio yn y fod. Croeso i Dydsi am actually gwatcha fi yn live, yn fyw! Big progress heddiw. Very big progress. Gai hwnna, fydd hwnna'n iawn. Dwi'n mynd poeni am hwnna. Ella na i dechrau'r stream nesa yn... Ella dechrau'r stream nesa yn lefel o fyny. Stream nesa fi, pwy bynnag fydd o, ella nos Wener. WRC 2 Championship, Sweden. Nes i ddim gorffan y rally gyntaf Monte Carlo, so dwi'n 0 points ar hyn o bryd. Gobeithio yn round 2 o'r WRC 2 fi, Sweden, mi fyddai yn well. Ydy'r plan. So hwnna fydd y stream nesa. Dwi am alternator rhwng Black Myth a WRC. Mix it up. Troi yn rhywbeth newydd. That's the plan. Ie, dwi'n fawr, os ydych chi'n y fod. Ie. Os ydych chi eisiau mwy na fi, dilynwch Discord a holl social media. Diolch yn fawr. Ta Dydsi.